Pini la so video long nali tum hana ki than pon ji la bangke nali tum hemini lu nang li tum in na mobile pen Kosonsi income certificate nali tum apply zima la so puthak se nali tum han la so video long nang than pachini ponik po la pen nali tum la so video ko an ma share on share go Karbi anglong rasta me palang iknang la pen pachini iknang la son update nali tum kilong ver je fan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon latest update kilong ver je fan adung hes tame belarjan theklongi products tame nali tum berpon ik dernon tang non pathiek pen Kosonsi income certificate ka apply nang zima la so aputhak se nali tum phan nang than pachini ponik po nali tum income certificate ka apply je fan ki cheng sinali tum seva situ website long wang pen registration pa prana po registration elo pulte nali tum login nang po login date pen feed screen long nali tum mobile screen long stamela sonar janang klang ik po la pen nali tum jong se seva situ website along registration la pen login thek thi pulote nali tum la so video comment along stamela nali tum tok ego la so puthak stameni li nali tum fan video semar pen stamena piklang ponik po la pen nali tum jong se registration egala la pen login elo pulte amustameni lipulo screen along snar janang klang ikpo ka apply je finally tum dak of ki tok thek polong je are you looking for particular service person ki tok thek long je la penali tum copy documents pan se ka apply je mala so documents men dak to igol la pela search puthek long la so dim nali tum ber ignang po nili tum matheng no masini le dak income certificate pinili dak tok pon ikpo la penili search long ber igelo la pen dak option wang iglo ki thom option long pon exi ki cheng si la bang ke nali tum Ladakh service amen la bangta civil law application for income certificate category la bangke citizen service department revenue disaster management la pen la bang so adim pelen ani to apply stame chok exi la pen putho dak do thula service amen la bangke income certificate NCHAC la pen category citizen service department la bangke North Kachar Hills autonomous council mate dima so offer mano lata so jongse dima so open si nali tum income certificate olai pulte nali tum la apply podium tuisil so dim beri gon la pen puthot dak do thulang income certificate for KASC mal category la bangke citizen service department Karbi anglong autonomous council nali tum dak thek pon long ikpo la pen nali tum jong se Karbi anglong pen pulte nali tum la apply podium dak berpon iknang po apply along berpon ik det pen nali tum phan dak guidelines nang pi ikpo la pen nali tum asu guidelines bang dak lang pon ikon jong se nali tum upward do pulte upward ave pulte lang lete ta chok la pen ko PPC ke nang jima la so puthak sta me nali tum dak pen chini pon igi recruitment nalitum dak thek ponlong po supporting documents standard form it is in Exonia 3 labang mandatory address proof son thak identity proof salary proof land pata copies update land revenue receipt any other documents like voter list gambora certificate mate gambora NOC la pen 7 days nang zila so income certificate kilong zifan la pen nalitum dak thek longji council receipt 2 rupees la pen under charge 10 rupees conveyance fee 10 rupees on se alang litum anam bangke and ponik po la pen ka apply ji afan nalitum putho dak option thek thulongji apply podim la sodim nalitum very gon apply podim thek pon long ber pon ik det pen fin screen along putho dak form bang chingpu ponik po la pen la so application alogot copy p documents se kenang jima la so putha sam dak top pon la address proof nang ikpo identity proof salary slip jos nalitum salary do pulotang ten la pen service se claim pulote la pen land pata copy la bang takita kenang sot pusida ke tok pon stame land pata ko avis tame nalitum long pon ikji update land revenue receipts tame nalitum dak mandatory pusi tok pon stame la ta avis tame chok pon ikji la pen 6 number la mangke other documents jatame job card ration card la son thak trade license gambra certificate ayu ita chok la pen code ansik en pon jima la so details mata dak tok pon iglo nalitum dak thek pon long exi la pen puthot nalitum application details dak pen nalitum fill up nang po kiching si koma bang phumate abang phi amen pen si la so income certificate ke kaulaizima la so abang phumate abang phi la first name bang dak to nang po example dak biren singh biren polotangte diak tha dalo biren polotangte nalitum biren dak tok ponang po la pen akur bangal la application last name la so dim si akur bangal tok pon nang ikpu la pen la ka apply vek abang phi copy female ma male ma la so category nalitum dak pen select ponigo la pen father mother name mate husband name nalitum dak pen tok ponik me mobile number already nalitum jong si login lo pule nalitum thek pon long ekpo la pen puthot dak address puthak lang pon nang circle nalitum
so dim se kapure mala so dim tanalitum dak pen select pon po lapen moza ko nat pen mala tanalitum revenue village lapen police station post office lahaya ki sungave ka dak ka fill up nang zike lapen putho dak dotulang applicant categories nalitum thek molong exi applicant categories nalitum dak pen option long pon exi ki chengsi option labang ke applicant having land documents land pata and service leri mate ola application non ke income certificate ke nang vekji abang fu abang jong se land documents do lapen service ta do polotang te sakuri do pulte na last option and polygon lapen applicant having land documents land pata and without service salary mate hala ka apply vek abang fu abang longle pota dos tame sakuri bang ave polotang te nalitum last option longle berpon iko lapen applicant not having land documents but has salary stame hola application mate ka apply vek abang fu jong se service do sakuri do stame land documents ave polta la option longle nalitum berpon iko lapen potha dak do thulang applicant having land documents land pata and also no application not having land documents lapen land pata and also no service salary la pulte la option on berponigo jong se la ka apply vek abang fumate abang phi abang ke sakuri ta ve lapen long le pota ta ve pulte nalitum la last option on le berpon ekon la sodim berpon ek der not lapen nalitum fill up thai lo pulte nalitum non jong se busy hoy mate la form pini submit me pulte nalitum la draft option on se ber ekon la lo pulte nalitum ka fill up an asons ta me draft long do et po lapen nalitum mantuma por ki do nalitum la so ang nalitum non ang deng sikang ton pon mala song deng nalitum chelong ponik po lapen non sinalitum submit apply example nalitum la save and next long ber ponikon nalitum application form da save po lapen next option next long ta ka prega paste ta me chewang ik po lapen reset dak do thulang nalitum la ki airpen tok thelong ji nalitum ka fill up ana sonjong si chok che pulte puthot fill up thu woi fedi pulotang nalitum la reset long ber iko dak ka fill up ta ana son ta chi delete thu lap po jolalo latang te non apranga process puthot na piklang pon thu ik po application fill up tang thai fit nalitum save and next along jong si ber declaration option chiwang exila penalitum la yes po option along le nalitum berpon igon lapen screen along putho nalitum dak thek pon long ikpo attach enclosure of answers of income certificate under KSCC lapen dak thek long successful your application has been successful submitted la son dak thek pon long ikpo lapen nalitum dak pen documents ki pido nang jibang la son la ki chengsi address proof of nalitum la enclosure documents podim dak pen select pon ikon nalitum da aadhar card mate voter id ma pidoni address proof of aadhar card sinon molame kenang ke ong la se aadhar card option select pon ikon lapen browser along nalitum berpen ko so file long sinalitum aadhar card documents ki bima la so dim select pon ikon lapen that identity proof of funds tame nalitum kiching si dak select pon ikon dak tame pan card do pan card option lapen pan card nalitum dak ko so file long se bima la browser along berpen nalitum upload pon ikon lapen dake tok pon do thulang other documents ration card lapen job card trending license gambura certificate jongs NOC do pulten nalitum gambura NOC stame nalitum dakpen select pon long exi gambura certificate lapen la son dak thase dak trading license do pulte dak la option no job card pulte la option ration card pulte la option adim nalitum berpon ikon lapen berpon igdet benefit nalitum la save and next along berpon ikon save and next along berdet benefit nalitum ka fill up ana form details ba nalitum che thek long pola pen nalitum payment bangai pinang po payment Kosonsi ki pinang ji ma la so process ta menili ki dam ta nalitum ka certificate Kosonsi ka apply nang ji la so video nalitum thek long ji hola so video long pen nalitum lang pen sta me payment ki pi process bangai nalitum chini pon ek po na pen 7 days sang bong pen nalitum la so income certificate bangke nalitum download me po asela sonsona video nalitum kilang long version fan na so YouTube channel la bangke nalitum subscribe gon la pen latest update kilang version fan belar janta theklong hoda sta me nalitum ber pon ik dianon la pen la so video nalitum ko an ma share on share ko Karbi long rasta me pelang ik na la pen pachinik na tangte pinia video bangkel online ton pon ik na do me thak me ka du ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do ana fan sta me nil hen pen KARDOM to change your